Yo betimi aye ni. Me ba cho da Bi e wanu me na kasa ma me. Why? Oga no pede na do nam. Ba cho de na edem nam ne se. Me ne ma me 25 years ni. 25 years ni. Me hu me papa da. Me busa maame a not to papa se papa na frim. Me ka se ekwa ye wo ye kurum ekuyapem. Ama papa bi ka se ne ba ne me. Maam ka che me se papa na nye me papa. Eno no. Be mo be fa no so be ma no so onhwe obi ba. Enti mama ame no epo me bla ye de e maame a obi ka na de da abonte batata. Na mde ko hu boy bi aye fe ne yawo. Me ne boy no wo nkura mienu. Omo ba panin de edena na ketu panin de edena na ketu nditi wa omo honum sisi a enti maame no stella ompemani mbusani bia na oto papa so mbusani bia na oto papa so enu nti maame ne ntam enye fine otin baby no bi ka me so mitimi baby enti me wo mena na honum a kakra be makodi pa kakra na yale ebeto me ye efom yale ebeto me nti na mitimi enkwadme ko adwuma na makotwa hwe na mje adwuma na betena afi timbetena afi no ana edidimwa na mdiko hia boy bi ne efe ne yima ana na me na ete wono enti echire ana mu so ne madam fo so de ete wono oni madam fo ne te wono no me na minim ti me hu ye no ana me de metwem ko pamba bi tanti na minim se bi a menyim ti me behu se menyim na me fe boy number na enko ana ma me nwan so de number man me fe ma me nwan na ma me nwan so di matem enti man ti mi anka de me kan de anche na me me forget the number na me de me tena me baby enti hospital dem kura man ko bi da enti sister bi a me ne tifie ana me de ma atem tu na me se sister baki sense na atomi boy no kura me fe na nkomisum ni ba bi oye de owo sesem na sa so de adechi obema me mu ayenti adechi na ofre na o se abna sesem nim se o yale ni tuntimi ko ye adwuma bia o ko adwuma mu ho a na yale ni ti asam wo ba fie enti te be ya anka po bi a wo a wo do ban be de ebe ma no nti o kan me so meti ase e na me ko pe wo bi am de ye se me wa me akware be de ebe ma no me ko pe di pam ko wo Dwadmin hospital O se frozen Augustino Usua okay wo oba no e de na ma wo bi mente sasem na se wo wa che ana wo wa ton kire mu ye menton nti wo ye den enka me di ni mani pa ne se on won fa no wo na de ache aha o fa no mama nka se bia me ton ana ha se bibisa eti oba maame no sista ne fe maame ne free enkra ba ye no na se maame no ebetwetwa bibia o hospital mu no maaye enzie na maame no eka che sista so fa kwa ne mesin me enko na se ne business say oba tan so de ni kofie ne de ne kwa edie no bedi na se ne se oniska bia won so koduru ho no ma etema sista ne so FNS fo no bo mo amane obo mo amane to obo mo amane no na mo to frɛ police fo na so mbefa bakini ne maame no ye de ekoye eko police station mo kwaye no aye so mo ko tieti o ma no asem no na ze maame ne kuru kwaye commander pani wo Dwadmin ho no mo pen ama ya to afɛ ne ko ba bi foforo nti ebai mo frɛ social welfare fo so mo ye de o mo bam ti baby na mde akwa no ebeda obi nche na medanti no social welfare fo no ba no mbusa me a me so mo fa akwa ne ye de nkotu o ma ye sinsa bibia mo de akwa ne ye de ekoye to mo de akwa ko ye me ba afie no me ba ye no me na mo no ma we se a won ye so akwa ton ba no we ya so no akwa ton ba am se me ton me ba bia mo sa ma ton me ba ti ma me bi tie ma ntem ye fa ma na wo mi ana mko sugun se ma na wo mi me siraw sense na ba ye ntem am ye se me de akwa ne che de me siraw di manim na enko social welfare no kwaje me ba mama o de ye won se mama me fe na o mfi me kwa so nya de won me nkasa ti be ka mama no so ti ase no se me ko pima busuafo na se me ko me nana ye fe ni sisire je ho na me ko mo fa ba ko so ho no na me ye de me ko po mo achew na mu di ye ni ma ye ba social welfare ho no ye ba ye no na me ye so me da akora ko mo obi nti be ye be ko no ye nko pe bosia ni ye nko ho na me ko pe bosia 5 million ye de ko ho no ye de ko na ye ho no mo ta afre so mbeba o mo beba na so mba mba ji ye 3 million mba ji ye 3 million no ye ho no mo ta afre sa de chia ye mpe 25 million
en family meje akola no ti afa 25 million na amade akola ne ensa nka no na maame no eye ma na wo mi no edi ti bubo ma na okopo obi bosia 25 million na ese de ko social welfare ne de ko je akola no mina na sisi etintim bi mo ofa no so timbi na maame no so ye de etimbi e maame na no kwa ka che omo se ma adwenye e maame na kwa ka se ma adwenye nti akola no mintimi nye de enhwa akola no na ojobo de akola no she maame ne nsa ba omu maame na no mu di na tam hu maame na no mu di na tam me maame no musu ni bia so anye de ama ho no mu da 96.3 ama ho no se bia e be hwe akola kwa se no ho te se anasese omu sha maame so no mu da ntinte maame entu de omo di na tam ti bra wani mi ye ne tente maame eti ba maame no ye se ne me nko bia meti no me kwa ho no nso no na efira no se eti ono so o jene dan e de ama ahan o jene dan e de ama ahan nze maame ko madam fo ba ko no na madam fo ka chem se ni kunu ba enti ese no ni kunu ba he fa na me so be de akra na ye de ebeko nze mani bre ye se me maame no enche ma bia papa wo sebe me hu bia papa wo metimi akọ papa no anka se bia o pamo me anasisi metimi akọta ma papa wo sebe ya metimi anya ba bia atena na se bia papa no kwa be hwe me ya ma ho atọ ni ma ye adwuma de ahwe me ba enka mepe ne sa enti me na me su mi che obi no ye se me family ha nu se ya mo betimi ye de e de abo amema nipa ne se fabra ha ne enye den mo abe na se wuhia se enwan se bia me hu papa se papa ne ti ase se ato nte ana se bia na do papa na enye mo wa kwa akwonyinsen awo akra ne papa akra me ba akra ne papa akra wunya no wo ba na wotare wo bo na se wunya ba bi na no ese wo hwehwe wo ba papa wo how many years almost 25 years no wa kwa wo se wa wo se miensa etetare wo ho wo papa na akwa wo papa na mehwe o mama omo papa wo nu to da bi o papa no o na mehwe o mayi ma wo da bi eti se wo papa o na mepe ba bi ma wo na wa wunim sasabio efie nye wachi nye wo maame ni bi wunim wo papa na akra 25 years what years so na wo twe adan dia na wo je oge bibi so asem o dia na wo je no wi ase be ma na ne wo last one we owen maame na make us mi hu na kira kwan e ba ne se na hu na kira kwan na make us no ne madam fo ba ko na eti no get ni hada wo ye fie no hada wo fie nti boy no so but now get ne tontale na boy ne so we pe bia to ayede amam eti get no se mi so je boy na mbo nti mo no abo ne frɛ me ai se wo ye hia ni ba kra anam se adin se aka sa asem ne e de chemse mi hia ni ba no se se ye hia ni ba o ma mi enu kra ye se won hwe wo etu pa che se wadamfo energy akra we papa efi won se munyin san ye o ka che be ma ne se one ne nyim anam se mi hu ye na me frɛ no no omu di matam ofun so a wu ne time be wu se wonyim na wanya bosome san mi hu se menyim no ne manya bosome nan adentia manya bosome na se wa woda wa wu mienu enti nyinsan de wuni madekoro ti ba ne san na wotena ase abosome nan ansa na be ma na wone ne nyim no okoboda ma ne se wonyim ma me na minim enti me ye se wo de one ge no mo ye de mo poti metete won ma ase me yare ana ti me ye se me ko hospital kwa akohwe tinya me so o de ma me ko twa scan normal scan bia me ti me ko twa ye no ne ka che na hu se wonyim menyem bosome nan ti bosome nan no frɛ be ma no wan fiu da bi me ko nim se bia se be yale ni ti ama me yale sa no ti me nim se be se ne wo ho no enu ti te se akwa na nyasen ba chonya bosumi mienu na awotwe nti adan na wankɔ fie amfa nkɔto maame anim na unu obi kɔdwen ho sɛ wo kɔwo e de akra na kɔkyɛ de ntia me maame no me ne ntamu nye free adan maame ne ntamu nye free adan ntia de ntamu nye free nyina ne sɛ fine wo say me papa no so tete so awu ende menyim ba be mo be fa no ye sɛ wo hwe bi mente mama me so yi nani ede maame enukwa na menyini sa maame ni nyina mi na afi me de abonte santi nipa obo ame ye de meka me na wo mienu no one nipa obo ame one na busuafo obo ame ye sen ko mbehwe me yale nti maame first can be mra na ko mfa hwe me maame ka cho mtu oni ska bia wo yare no anya mfie sen me ma say yare no honum na mo be 20 years
20 years and a form yare ne bae but to maame enfiu enu nti na no maame nya fine enu nti na menua be ma no ne ne wo ye no omo wontafo abawe odi machi ye fe nata ono nkwa na maame aye se operate me na ba ku wuye e mo mo nyina ba yiye to mba ye no ba bia maame te na ho ne bi bae omo ye no mo se akua akra ide wo se wo ba no maame ka chen se enye ne ba ne na me ba maame awu dadaada na mi sada maame wu nti ona ye de etete me enu on na etete me o maame na kansa enu se enye ne ba ne o okay ana ka se muzumi yi o mo ka che me se me maame ena be ma nti ka wo poison me enko poison me be ma na okohia na waware ne foforo no so onhwe obi ba no ese na onu ni nti nka o maame poison o eti esi fie no mutina konfo ofi nti konfo no esuma na esi etisi o ka che o se munko edemon na obi poison akra o dem o mba na se ede me maame we are sure okay maame you can be you me ya sure pa we are sure senye ntrobi na wutwa to maame so dabi no kre o maame din de sen e fe na kua asafo a anti akua ma che now na te sen me fa to nya me ado wo ba Augustina e wo Lawson TV ya from Frimpomaa na some ode ato yanim ene se wo no wanya emfihia aduonu num 25 years wonim ne seda ampa me fa to nya no kure na no kure ne de he me fa to ene se me wo no ai me nyum no de me ma ne se nyo no a ti me de free akuafem ene ba kumase ha bede ne ba me na ma hwe no nti onko school so onko okọ kakra na so onko ena me de bi ja ti me de ne kokotena ma asenchen ewo afidasi nkurase ni bi ano ne ma me na na etia se de didi mo a ana da bia no waduna se nani ayi kakra nti ye de ne ba kru do ba kru no mo a so obesua funu de da obede de funu ena me akra me wo no di ni pa ne bai ena so wo so wa ko hu adwuma wo so pe na wo so be ya me nya wa yo bia ne talent nti me so kwan ena me jam afa bi wo ma na ba bia me te na eho na moa me nti me ma se me free wo aba ba bi fufuro aba le to abrabo ne so nti me ba no me nja onu no eho me di o munyina ni nua mu kai ni nyina ba ya ba no ena me ti no hu so onyam mi busa no bo no so na so on kire me be ma no Lawson FM be ma kro na nyum no on kire me ti kire no be kire me sa boy no nipa na ne master no na di defunu no no a na sa ena me ne be keka na ja mi ko hu boy no bibia no wo mia na nyinsen sa be twa hwe me so na me hwe nyinsen ma kola ewoye owu wie ya wasasa no ho akora no kura ko DG e ko pie mu oji ma hey maame ngasa dabi maame ngasa hey maame ngasa me say menye ma de na no maame ngasa na me ka te ko menye ma de na na yo na ma miska kwa hospital wo maame ngasa me ka te ko me say menye ma de na yo na ma miska kwa hospital enya so da me kwa so for na agi ska ma kwa hospital yo na ma miska kwa hospital wo emema sana wo bo mu din sa wo no mo na nyum that me say menye no ed na wo na ma miska kwa hospital me say mema dodo sen e na wo bo mu din sa wo no mo nyem wa bi sa question ye no na no mema dodo sen na that time wo bo din me mo be ma bi me ka cho say boy ne fe ne yaw busa ma me say yaw no onim no enyo na ne de dafunu no wonyo menene dafunu na wo masa na ne de dafunu o so wo ne wo ye no no ne we me no obi anwo nipa me na wo no e na me bo ne fe ne ya satam na ya oni ko school no ko school afi school nti wa mo mema dodo bi e di akire o ma me na ya oni ko school afi school eti nyinsa ni ba ye num no me kwa na me dwane ba enyo na be fa me na me dwane ba ho no mo odwo ho no me na me dwane ba ho no ti me ba ho no no e na mbeta won nchen ya ni nyina na ya lewe ho no e bo ha me ka ba nkuta adwani kwa ti me hwiegu eti asara na me kɔ no na asofo de gis kama nsem ye de me fa nko hospital ti me wo wie ye no na ye say akwa no golden heart akwa no golden heart ti what say golden heart akoma yale enti o say menti yare ni bi da say friend say ye fe yare ni say
Is it gold in heart? Gold in heart. Sika kwakwa a etare akoma ho. Man say not to crow than akoma ho. Anti hole in heart. Me Hey, oge. And I see gold. Na sika kwakwa tare na akoma ho de asanka adu nsa bewura ho akote. Anka ananka onte. Oge. Sika kwakwa tare wanka onte. Hey, hole in heart. Hello, mommy. Mama. Auntie Mbacho nya abotire na tie me na ubaba ye. Wa wo fom yare. Me pato anu na me tra wa dia kwa akosisu no. Matinti de yi anu ma me wo yare. Me pato wo bi. E ba da ben. Me treat me bo nka. But do bread no na ma na ho so so anfa me nya hye. Na o ti afofra no che me na me de ne ba wi ase no. Ana me yi mani ma no se me ndi yale da chi. Ma me wo bani nya mfie sen asa na sa yare ne ba. Ya me Mama, question na me bi sa ne se wo ba no. Sa yare ne ba no so no anya mfie sen. Yare ne ba no so me fa ne se be 14. Na chese na wo so oya akrake 20 mama akrake to 14 years no. Be de no aka se na ontie wasem otie nkofo asem etu ato ne pa hwi onfa ne ho no onko. Okay. Mame, adenti na akra 14 years so to ne pa hwi. Ma so o jenya o tna ono mo so onka no kore. No beta anfa buta no so wa wo sei. Oso awo miensa. Oso awo miensa. Na buta ne say, e mema say and sa ne ba fani no buta ne say mema say no do ode ne. Mami bisa no no ankasa nyiwa no otie obisa no. Abra. Me too. What me kwache akwasi pon no. What me kwache akwasi pon no. E yes e de na wo say akwala na yo fire obanti wo de akwala na mo fire. O say Tiasana me ka che no tiasam no o pia lodum no ma men ka sam fa ntra o what am fa ayi Adam wo mami ka sabi pia lodum ma wudi da bi mami ka sabi wo mami ka sabi na ka wunu se me dia me tie bia me na mdo ba wi afi me ka che wa na mo ate se dia tie bia me na mdo ba wi afi ona ade me ba me ka sabi ona ade me ba ona ade me ba mo na mdo ba de me hwe fru ya me papa pe na me hwe fru wo no me ntra ma tra wo papa papa me papa pe o na me hwe fru wo no me papa pe wo la me pa bi bia fru wo no de hia me papa pe papa de ba ma osika fa wo so wonje Ede na o ka che me anu nti papa ni obi o papa ema oska na so wonye onye papa me ka no ti ekuro mu ayi no na menyini sa na mi sha ya won ma na papa ndi papa bi discover say me ba no je wo bebusa no say aha no mo cheche nkola onyo mu kura di adanse etina papa no e ba me nche na mi dwane na je sa ma me ni na de ehu hye wu mu e ka say eho mo cheche nkola eti papa ni ba nche na mi dwane papa ba nche na mi dwane Is that minim say me papa de no Auntie Akuya say wo bayi abena say papa na ode ne kire no obeso o san hu ne papa nti kwa be na be fa so obehu ne papa ma no kwali nyame anim ka kola we ka tell me say me ndi e kire san fa ne nko sa no nko hu ne papa me say me di na chi say me de na ko adentia me di na chi da say me de na ko adentia mame ni sona ne ban na odi wo mu no onu aka sa so se se de wanyini o hwe papa woni mu kuro de so onko obehu no minim kuro so mi ayi enu asa mi tire ka ma mi kwakua pem enu asa mi tire ka mi kwakua pem wo ba hwe hwan me ba hwe hwan ehin fa na minim ho no ma mi nko hwe papa no anya sa ya phone so na ebesi me ne wani be ya na wo phone so Auntie Akuya obi anya mi yadua mu me na mada adwene ho me na mada adwene ho na me se me de ba me na mada adwene ho obi a na ma mafutu me na mada adwo wa hwe 25 years ni mi hu me papa da 25 years ni be ma na be fa na wo yese wudi mi ko school di mi ko nye be ma na obe fa no na be ma yeso nhwe bi ba na ade me ko mama mbi wa ekura ase wode ko ma be ma ne maame ana be ma no maame so e tra fa bi ma obi foforo me ba fija ase anu so sa de me manipa foforo
eno ne yale ya medinya ya mdete wonom no eno ne yale ya medinya wo ka jem say yale no e wona wo pet ka hwe me e wona hwe me yale ah ya wabusa fo kwa ya wabusa fo ye say mdana munya mu ko munya mu kaska mu na fa hwe me yale no o bai abra da bi o bai yimano o bai si se me sorry ko je drobe wa na dro no wonum no wa dwane ko no edre say edre nya mada kwa da kwa nya mada kwa da kwa pe yo na kwa pe nya mada kwa madam mada kwa da kwa pe enya na kwa o kwa pe edre anti akua mada kwa da kwa enya wa anti akua se de pese ye kire ne say ensam na akura ya anti akua o pe me say me mfa ne nkoti mane papa o pe me say me mfa ne nkoma ne papa ai me say ensam wo te phone ne so na one me officer wa wie no na ka me pese me nyam one on one na me sane nsam di gu fom no so sane gu fom na fa mu se me na mai ni anti akua nyame ya dom a ochina ye wo ahoju run about e okumase anopa no nso no waduru ha na yentie mu ye because there will yi kan wase ba bia wone ne baketo ekura beda oni bi ntin ka ye yempe ba bi mane na batu nkobu atopa enkonkonyi sen kwawo ema ye nkopɛ dan fa wontenam me ba to mo busa ne se oni be ma be ne ewo ye ose be ma no wo no o mo busa me maka o mo busa mi ntantro me ba to enya ngwa se na ma be tantro o mo busa me maka tie o ma me kakra anti akua ye tie o oni mu say abra no so onu aka kire me ana wo ya ni yo mana wo na meka no mana wo mi ni share afre ne ka kire ne say sister mi ko abi akodi na awotwe ntimi pesa wo ba no e ba honum na awotwe bisa so wani maame na atam ofo so a ya wo ye maame no wo e ma yentie ba maame ne ba ko blue anti akua me ya don pa de me ba to tra de o tinu ko de me srew anti akua da be na obetimi aba me fa so na ji se Friday mate Friday ye be hwe wanim na wonim se wo bai enka akura keto okwo wo ne de na che obi me fa so mi tio me se wonim se wo bai ne bai a wawo enka okwo wo e de a che obi wonim se asem no me say omo mama ni o ade we nyina no omo anka nkire me akopem sa so wo ton akwala no so ye de o ama maami bi na di maami no na kokodi akire ekokodi akola ne ba ansa na omo be fra me phone so woni mba bi amewo na wa say chantra ka chana se phone so woni mba bi amewo o ka che wo se de wo se mi maami ewu ai wo se maami aye na asase me na kai maami aye na ase maami aye na ase de asem na ka che awa ho na bai no o ka che wo se mi maami ewu eti e no kwa maami so ewu eti ne pem papa fa mame asa me na kai de sem papa no ne me maame esa me papa no eti pe ne mame me pesa mu di na ti na kwa afija so wo na ba bia me maame ayi me na mama mo wo tere nche no maame na so nka ne ho asem ka scribe nche mo asa na ka meto aso ma to aso maame nyame ya duma Friday ye be hwe wanim why me kra o kan situri udi si ye free udi si ye fine udi sisi o ye fine abe kwa da ye ba wo fie on ma wa ba wi da simu no mu ye free okay fan ka sem bi nchiro me chaso jana man fa ya wo ambie ma no anka bibia nchiro Debbie na se Augustina anti akua meba nya botre mame anti akua nya botre mame na tie me se wo maame awo na se woni mu papa eno ne kire se na nte na toto pa kokwa wo miensa sa na tie wona kire wo sa eti yeso woni mu maame woni mu papa ma ho nya ode asamu ya me ya pa se mi ba we won mu abse na minim to obubo no ma so baba anti akua mo so mo wo amoma mani nkomo ma ho na akwa 14 years wutimi ka se amanfo tutugu na so munti wato ne pa hwe dia nkwa mi ansa o se nine musa wa na betu maame wo se Friday wo beba ye be hwe wanim fiada mo wa ya amoma mani nkomo ma ne ho akwa 14 years wanya efom yade etware o akwa 14 years wo se mede ne kwa hospital mede ne kwa ba bia otietie nkofo anu won konti no mato ne pahwi 14 years de no onim na won so say mini me papa mo mpe ba bi ma mentina me Frimpomaa mpe ba bi ma wontena de enti na akra no de no koma social welfare for no wo san fa akire kwakwaje no de entia na wontimi hwe na senka kwaje akra no woni valanda so be yen ade woni de wudi woni ba bi adu tito na se social welfare for ada Roma wo ma je akra no emu obi akwa akohwe na boawa
wo se me kwaje na se wo kwaje no na de na bobo na de na seresere aha de ne otu achi enye ne sa ene otu achi no mo say mi hu akra ni bi otu achi because akra no wadwen ye o say wo na de nkra na seresere de a koye adwuma na fa hwe wo ma dabio me empem oye de adwuma wosi mi ye de ba adwuma oye de adwuma na me ton ade na me fa na me ne obi sa choba nti koye adwuma eja ho adwuma na mo ema na so nsuo na enye ja ho adwuma eja ho adwuma me nkwa ho biom ema na so nsuo no enye ja ho adwuma ema na so nsuo no enye eja ho adwuma na omo ye usuo nsuo ton a enchen o ti koye adwuma na fa hwe wo ma why se won fa akra no ema social welfare fo na wadwen ye o say wo de akra no be bobo yesi Lawson no be boa emo e betimi di aboa no se koye adwuma fa hwe oba eno ane mo a e betimi di aboa me Frimpomaa mete mi ni ba bete na makope ba bia ama watena eti de be kan kire on say koye adwuma na fa hwe oba why ukọ ewe ye fra bibi go come omo fridges esisi ho ukọ anu akọji nsuo ni bi na de agu adem na si utiri so na wo ton wo de akra na bobo me kwa na makosresre ne agege unya hwe madam da bi o me papa de nne hia me nti ye behwe na maame a kire wo papa so papa enenyin sen wo behwe wo ba ukọ a na papa to aso no ahwe akra na ma ho why efie nye wo maame ni bi wuni mo papa wa na wo 25 years wa wo me yensa de ne hawo adwamaya na sa ho na ye ode de ne hawo 25 years yesu wuni mo papa e kire se wo twe nti sorry ko Friday o maame so obeba ye be mana kwa akọkire papa nti so obaya wo so wa wo na wanim ne papa no ono so nyina oba betaw said they wo disrespect o maame no no so wa kire ne papa why ma fi abramma me na me come next case nti o mo bi o yale twira ne ho ye ne de o yale o hu sa ye o de no awo miensa abetina o maame ka 10 no aka o ka no aka o mfere o ka no aka 14 years na maame pam woni mu nkrofo egu abonten a omo ye adwumade ahwe omo ho obia na oba ewia so hu papa abetina no se o be pe ba bia akoda ye o ba bi da washa tare ya betina no mai yu no fo ho aba betina no de ne nam na ne meme de da wa wo mako miensa wo say disrespect o maame na maame no wo na wo papa jewa nka wo hu se no maame no papa nete ka be hu se no maame no papa nete enti wo papa nie na ni ho maame fo se nso ahwewa wo nsa mu ade ye ka ba ko no akadu wo ya le twere ho ya wo de wo ya le twere na wo sa wo dwen wo ho na wo ba ko awie na e wo sa wo dwen ho pe wo daach no fi so papa ni wo sa mo wani bre na wo su adwuma because when timi anko school ni bi se me hwehwe papa na papa no obi anka onye mo maame nka wanye aba hwe papa wa wo miensa afi na wo hwe papa koye adwuma why yesra wa ha de bi ni ha me yare che onamte ya me wie sister me da se ma lady ambacho bramo Maame no kwasem ne Arabe wo kasa nyina na asem hwe ni din on say ya ni asabi ya ni ye ni bie no ya na say ye mfa abotre ne obuo enye adwuma so ahunu ere wo kasa nyina no ne wo maame kasa te se de na afie eken chese otibu se ebuo nim na se wuyi obi a sabi enka sayare ye da wusu nko anti no enka bebo moden se wo be ye adwuma se no enye adeton nye gya ho nye hwe na mum ka wusua adepam ana se tire ye ne de keke ka ho a na nyame adom nke firi wo so a wo be ye madam sabi wontimi nya adwuma no kra na wo nkoda betimi aya ama na se miansam a wanu so mo wo mu ade no kwasem ni sanki ye yatare a na hye na nti ye just eye bufusam kra na Arabe di aba betena ha sei no ne simple ne say onkonko ye adwuma te se de ye nyina ye sojesi no onko ye adwuma na onton ade no mfa nhwe no so se mienu ne de sabe ne papa no mo hwe no we ne de wa akola kito akola ida me na so wa ya me mobo ade na mo man koda ye ba wi aso wo mu bre bebre sa akoda yi tini baabi ya wonka asefa ne bra wo hu de ye woni nti wakọ akofa na ba fe na de na dru social welfare ana afi na wo ye omobo na wo sa akoda wanya 2 months woman ni tutu pan kokko konkrofo fi aden
ani ti wonko ye adwuma no ntra se no hwe ne ba na fe onfa buo nso so ema ne maame no onko tra ne maame nchen na ye besre ye nua ba no ye se wo babone a wo te oba bi nka ebia no wote ne nka nti kwan bia so no omomoden se obegye ne bei na yare no watimi ahwe no na wagye ne na nan no atimi akwa ye adwuma maame ye mfa ne nsi ne sa maame da se tena se maame ye oba pa oba na yira ase wasrea wani mre ya ma yensesa na yemfa case from right because ye ni abre papa aha maame mpacho etisen me pacho nyame adu oba pa efro sen pacho efro Janet atontono Janet anopede na donam anopede bako eko 2 weeks ni eko 2 weeks ni na me baba ya me baba ya efro na wo me dapa oko school o Santase deeper life nto so anopɛ no wodwale wie no mani sika na okoe ntabo be 12 ye wa no hu se ne badama ne se afre ofre ya ara na wobna power ma school no so obayo wa ba no mani sika keton de ofro bus to no obafa trotro no wa ba nto aba no so o mayo wa na my sister obi e frefre line e kɔ nso wonfa wo fra kwa wonfa bebe ebusiefo wo biara obia frɛ te enu ekito baako na ofrɛ na ofai wo hanya so wo kolongo wo ye den wo honom a ase meye galamsi me madam fu bi na koe no ase na o ma me wo boa na wase dabi wo ma me wo musika wase wo ma musika na ase ntina wo kwa wo nkara ene kyerɛ bia wo wo no ne yamla ho ho anu akate ko no ade kye ya fra kura ni enu ba ko won kransa na no so frɛ o frɛ no fa na se na womi na wo wa he wasem wo konongo wo ye den wo wase bebia me gina ko minim wo na se na wonim ho no no wo no ho na ko wase madam fu bi na wo de me ko ye frɛ se na obu ni din de minim ni din de mi refi na se na wo ma me mo wanya o hwe wo hwew e ma osika ko school ye bibia na de ntina wo kwa wo nkra wo ma me wo gina so na kate no ano no ofre mi de odi machi mi so frɛ no o frɛ na mo mam lol fe na me mela mi nisika ade mo mam 50 cedis kura na me be lol fe de aba na me nua na so yo mate na nsu oto ade achi a wo de sika ne be sende o ade achi a jo afra na fra kura so wonfa so mom me de me sika ne sende no 100 cedis so me no broken line ba me se me sende ase abekɔ me sika ne sende me friend kura besine me kromporo wa block me krom frɛ ko nko bi wo ankasa wo ba no me patchan me ankasa kura ade na woni ne won tokwa bia na me no ni hwe onye ade bia me bisa o question na to bo me wi a na what question na say no we yi ano me patchan wonya nya suban boni bia ma won kan ya ede abufu aba fie nti na ode abufu ko mle bi ekobe se last year no yes ade no oyede ade wo pie sa ko school wa mafie na ya wada to ko ade che Friday no ba school to ba ya na wo ba ko wa mafie fa so no ko school ti wana ne se ne friends na wo mi no wa ba school wa ba enu ye ko ye police station ye bibia ntadu ba bi kan kra yi ama report ya ma police for kra da eti anu no di sen asa na wo ba fie wo ko ya wada de che Friday na no ba e wanya mfie sen 15 your friend is saying na wo mi da pa oko school wen Santase International School se o se friend saying why confuse kura because school ground kai o se friend Santase den deeper Santase deeper International School o jina saying form 3 wo ba ba churo JHS me ba chan enti say nka mutimi any teachers no collaborate mo bi say teachers no teacher for that no yes ana de chi me ko ho ti me ko ho no teacher say o friend na wonfa onti na dan fo no school mo no mo no na friend na o fire nti o fire na mo busa ne say Naomi o wa he wo so wa akra sala ka che teacher fo no o wa he wo so wa akra no mo say o wa akra ye de exams you ye gu achi o wa na akate ko no wa nkasa bi no akate no o mo friend fo wa amfa bi asem o wampena Lancy we yes ade ne die
ebisi yie wo mi hu so wo de asiem so dia that time no be man che na okoshe ya na me ba twan okay tu be makro ye hunu ba me blai mom ni wo fa mom ne 13 ya na ko be makro ne ma me de wa confused ma me mra won chen be man na okoshe ne chen last year no mu hu be makro me ba twan sorry the person you called cannot answer at the moment no ye taxi driver mon kwaso an frɛ no kosi sɛ obefa ma hu ba bia wote te sɛ no Oyera no ma contact be man no ma try sɛ mu be hu be man no sisia no ya missing number bi nso a na sa guy kuro ya na de na kwa akwɔhye ba bi bɔ na atɔdwe mo bisa mo ho sa ye mu sɛ hu sa but at least kura ne sɛ ofo bi di hye kura na sɛ bia bibi sa na o sɛ o ma ne ba fi yɛmfa ne sɛ wagimi yɛmfa ne sa yɛmfa ne sa nti mo no ɛna sɛ mutu ana mo na mo hwehwɛ be ma ne fie sɛ bi Ghana ha nye obi a nanim nyansa enti yɛmfa ne sɛ ɔno onim nyansa mo na sɛ mu chi ni hwehwɛ be ma no ɛna one thing sɛ last year mu hɔ na opie no ye senke be full up e de akɔ ba bi a wɔne ne kɔɛ no ɔno no kyerɛ sɛ ba bi ɔkɔɛ no sɛ odi anim ama yakɔ hɔ a ɛnya de a obehu hɔ because sɛ ɔkɔ hɔ anadwo it means sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛkyerɛ yɛ the particular place a ɔne ne kɔ wo fancy ni suban te sɛn sɛ meka sɛ bi a oyo bi a oye gidigidi ne ayi a na metwa ntoro wo kasa woda din but on sɛ nipa de train te sɛ bɔ frɛ no apa ahu adwen a ɔtwe ɔyɛ mmɛma sɛm apart from ɛno na last year wɔyɛ no sɛ meka sɛ bi ma ni atwa no so sɛ ɔne bɛ ma na metwa ntoro wow ma report ya ma police Oyera how many months ni Oyera Thursday by 2 weeks 2 weeks mo frɛ na ɛkɔ ebi ni sɛ producers efra ebo mu sai si mo frɛ na yɛnhwɛ ebia na agya mo fa ne pictures no so ngu so police extract ni bibia yɛn display ne tentem na yɛnhwɛ sɛ on peki a yɛnhwɛ jantum mudi kan frɛ mo so wen oso konongo ena ne maame frɛ no so wa akra ni teacher ni no so akra sorry the person you called cannot answer okra won sheda nim kumasi yesa serious okakasa ben okatwi esa kafrafra esa tebrofo kakra okay nti on da so no o social media me ba chwan edi ben no de wo ho wo se ni TikTok account ni twe mic ne ben wa no twe mic no fa ben wa no ma me TikTok account ni e den wo se never give up sembeni if you should never give up na TikTok account ni never give up eno na wan kasa wan hu account ni da me offer se ba ko nursing trainer bogo boga okay nti ono na mebusa na o se na account no but never give up yeah me full up sen ka me hu but ono wan kasa no wan fa ne rep anto the profile ho nti e be din se obehu se never give up no e akra we anase nyo no a santasefo kumasefo akra konongo baby akra ya bodin se ohye bia na ni die ma ye nyina ye nhwe mo ne maame ti he maame no aye confused okasa kra wo hu baby ekosi okasa ensi so maame wo maye sen achom ye tre we aye pani anase otosesen payini no wasunyan maame kasa gu ade ni mo maame payini no wasunyan ena we otosesen 2 na last bonzo 3 years payini was 24 years na was no ban mo ntam ye kama pa mama menya ne hwio Lawson FM udi jaisu no na kasa mame why se dia aduru ni bre dia se me mayini bibia ne hofadi ho beka menya ne hwe ozo no offer ni o me die se me car no kra me use taxi edi se me twam kra na car no ma nyina kra na omutumi pa me ofa na ekono especially kitu na wabo aben pepe nti me oha na metena medidi me sister mu ye aduane oha na metena na madidi nti se in case bibia ni kra na se oka kire ne maame na ne maame nya mfa ma na me ni nipa oba be de obeka kire ni abusia technicians me pa mo cho police ama kwan se akra ne declare ne missing eti yentwuro ne din no engu ne picture ne so sei na yemfa missing ne nto ho yemfa production line nka ho obi a wahu akra we e wo ba bia no mesra wo betimi afre production line no 0247 8480
0247 0247 84 80 52 eno a production line me pa cho say bia wani atwa baba wa ne so a ne picture ni hia papa this time na your picture no police for ntwere ekura mi hu momfa picture ne nto so na akra na wayira ne momu ye hia no na montwero mesen no engu na ne so na momfa production line encounter obi a wahu no yemfa ne mrama me bonidin ni biem Bebacho Naomi Dapa. Eti Naomi Dapa, yemfa ni din no entwero ngu so na yemfa mesen ka ho nti baabi a obi ahu ni bia no ye bie phone lines no betimi afre na baabi a wahu so wo hye se wo santase ebi krampo wo hon ma kra bitimi yira sei enso na area wote ehwa na wo hye ebetimi abasa se epom ho a ida se santase ayene makokoben kochi nkransa pachi trede sa kwan no so bia na ho ba bi kura no hye anasa konongu na wose wo hye galamsi ase no wo yo ba tan akura we ya ba won chen wadi be ma bi achi abehye wo fie na wahu na ani die mu ye hwehwe no ye hwehwe na wo mi dapa timbacho numbers ene ye de ye adwuma mo fa nguso na menye announcement na ye mfa few calls bia na obi ahu ba bi a wo hye bia na obi ahu ba bi a wo hye eti mesremo ani die mu ye display numbers no na callers ne frɛ ma bi phone lines no maybe a phone lines no enti yen display I see what better no answer and so on chere me hwe okay dada na 03220 09665 03220 09621 good morning any dear mo fra lower volume no say TV and answer radio no lower na tie o ho e wo phone ni mo say de be ya e ma feedback good morning. Good morning. Hello. Hello. Beme na mpacho mayenti ohun baby a wo hye. Fine for mama mpacho make. Ofa no pay ye ni abre papa nti mesrema wo ba ye nko ni straight. Good morning. Good morning. Beme na mpacho wa hu no. Mpacho besa me ka bibifa. Abusia ye ni abre ye mre phone lines se kire wadwen why eti baabi akora yi hye ne maame ti ni suo ne wo fa ni abre wo mani eda kotomo jamesremo wo mani atai kokowa enye adwenkire ne saasem na nopai ye ni abre papa na wo mi dapa ye hwehwe no good morning yeah rade me fa calls me no say still mo lowa na ntie mo ho na ma me feedback a yentimi nya adwuma ne mo amaami e mani hu ne ba da meka ye lower volume no ansa ne yakasa e wo fon yi so me ka hello hello say ya ntine ya me phone lines no hello hello Mommy obi ba yira afa afre e de ama abaketoa na odi edi agro hello Chese ye bie phone lines na wuni bibia ka ye nka se frɛ Mami ye ni abre ne ba yira ye hwehwe ba bi akra yi hye mesi wahu ba bi akra ne wa na wa frɛ na wo mi da pa sa wote ye nka abre fie wate sa wo pese wutu kwan wutu bata ukọ nkotidwa o ma me beja akwan na odo ukọ why ene nkura maba mo ho ye mo de too much hello 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 beme na mpacho mayentie o mpacho mi no konongu zongo timi bacho wan kasa o kasa free he isi ande mo nkoko uhu ne daben anapea konongu zongo okay me da say abusuya konongu zongo fo amutie ya eni die mo amon frɛ sɛ mo hu na mo nso ne mu kua ɛfa ne ma police station bia ebe mo fa ne nko police station na yento aso free honom hello good morning hello
Hamdi Ibrahim was some callers will not make it to heaven. Hello, good morning. Hello. Yes, sir. Pacho enemy who know Swami Jomo. Agrona Woody and answer when you abere. Many ablepa. Who in a time, Bain? Area more na me koto e na mablem mame. Sabri cry no pound till we are time, Bain. Pacho say. We say ne who no, and I say we are time, Bain. Area more no, me call Swami. And ne. Nti say abosen. Above 11. Nti 11 I no pa na area. Pacho no kwa sem na make a chono. Etisan kwa na kwache ne bra. Why? Me kwache ne bra. Aye. 6.3. Pacho yo machi. Ansemo. Good morning. Hello. Oba pampa cholo wa volume no na yentie o. Hello. Hello, Maame Frimpomaa. Oba pa. Hello. Oba pa ma yentie o. Lawson FM 96.3. Hello. Hello, Maame Frimpomaa. Oba pa. Hello. Callers ne I give up on you. Minim dente ya na mo sheda eye bibisa. Show na ye na nya agro na ye di enipa ba yira. Sabe wa wuti fie a wo fra lower volume na ye nkasa no. A wo ya so den no, wo ba yira sa na ye behwe ne aboa o. But ase agro bi na mudi ase mudi nipa ho few. Call no ye se wo frɛ na se sabe wuni asem papa bi aka memfrɛ. Aden. Hello. Hello. Ube kom no na ye wo bi a wo hu akra yi. Wo pe kwan afrens ma hijack line no. E na kurududu so maso den. Bema, meet you. Kasagu ade ni mo ma me why. Inside here ya na my sister frame. Say Madam Fubi afre no. Say wo hunu wo kono zongo ho. Oh, okay. Nti omo wo kono zongo no. Yesro mani die kwan so. Na say wo ma di kan aka kire mo anopai. Eti kola na. O say wo hunu kono zongo ne betimi ayi no kre. Yeah, nti yesese omo mutie Lawson FM ene Lawson TV no so no. Omo modern na the nearest police station bi e wo hono no. Omo ma yensanye. Enti kono zongo ene yese akrai wo hye. Wo sister na ofra anopai no. O kasa firi he. Ayere na ne wo no tano so. To ede na te say akra no kono zongo. O say nadamfo bi na frɛ no efiri hɔ nom sɛ enti adamfo okro no on frɛ na nka on pɛ mema nka ne ho no mo nso ni mo mfa nkɔ police station mayen what you say nti ayisi wo de mo peke calls no e wa kire mo peke no wa kire bia na ye benya concrete information bi e de afa ne ho why nti maame jani sutie ne ye be hu no why wenye obi a na ache no okonkotidwa nti de nya abotre ye be hu no why obaba show ho den why free papa 2 years you me na ma shade sa besinde one city ni papa ko ni school oko na so wonni ma de a e de wie me ba ko to adwuma no wasu maka mo da manya call bi wa me ba hello Konemfa enye adwuma. Nti mon kan kire nipa ne se yafa no afidie so. Nti won kasa ne yente ne nka. Hello? Good morning. Good morning, my dear. I see mon san check lines no. Oma friend callers ne a hijack line too much. But almost so cancer papa bia de offer cancer pano ne a blocking de no. Mo amofre bebrebe nyina obi ani won mo a wo cancer bia kire but de obe cancer pano ya blocking no. I see mon san frɛ number na na mo de na ma me no minim asɛm a opese oka. Obi so wa hu ne 10 nti mon frɛ sa number no emfa ne nto so. O se 10 ye wa hu no konongo nti akra no konongo ene konongo zongo epom ho no hye eti konongo fo mesrɛ mo mutie ya
Munko so ni mu sesia enfanema the nearest police station. My Lydia. Mami, I say ya na e matan ya ya mobo. So and then kwada na ya ba no mami hu na de kro mo hwe no wi ase o. Sese akwada wo ko school. Ya wo form 3 ya wo ba be so ya why na 2 wo fu se tukwan kokonongo na kwa ye dan. So ahunu akwa ye sabi die bebre ani sika eno nko a no mo hwe ani fa ho die na chese wo na mo ana mema yi fa no na wo kɔ ha obi a kache no obi a nya ne hwe na no ane so na musa ya no monto mo bo ase we nyina chi no so akwa nyim so de ani obehunu fie kwan abo wakwa nyim sesi a obehunu fie kwan aba emrante nso a emaya yi ba ya na mo age wo mo asie dem no kwasem ni ahomete ma ye se obi si wa hu no konongu zongo anopa 10 ya woni boy bi na nenam imagine so ahuno abranti a wo no ntinka wonu abanka abeye ne sa nti yanchi woni boy ni nyina ne amfa wo nko police station ya mra me fire ade mo matan ye ya dodo ene mranti ne maba aba no wo hunu aye edie nko anu omu hia dini sa na je se woni na kwa akopa a wa che bi adi na wo de ne te wo na no anu no da mo tete mo maame wo ko school wo huri dikai akokɔ no wo kopɛ de wo so ahunu nti ya chi a yanche boy no so nka ho sesa kra wo behwe na maame bi so no so ne ba ne boy no wo behwe no so tagire mase na akoya ne de no ho wote wo maame fuo bi so tibi yesa enka akoda yi ba ye enka wo maame no he abaya wo ye de wo ha sei sa ka wo ko 15 years. I'm sure be friend say masse. No amana no anu aduane ama no. Nsem nu nko a. Ani nti maame ye bompa ye say yensa be ka akode na maami akoma ato ne yem. Mate maame da se abusua ma menkodi enkomotie